ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni siali lika saa mwonza katambanga tima tuku miongweli na imwe mwaini wa nyanya mwaka ni ngilili na miongweli na imwe dikwatekana wina muthenya wa kwaila na iwende na kwitha na weekendi wa kwaila ya vikaile saa ya kumanyithia maundu alama kitika muthenyani wa umuthi thini wa TV ya kuya Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Masito makwa nita wa Veronica Siombua ndi uthocha tutambanie mwingi na mwiso wa Vilingi witu wa Mauvoo. Na ende Vilingi witu wa Mauvoo ueambia na Mauvoo makonetie muvango wa BBI kuikwa itheka. Mutalatala wa kuwaliula katiba wa BBI kuikwa itheka ni koti wa vilu itina wasili ana kati wa onde mwonza mama kwani kululumilia utuyo wa koti wa yulu wa ula waungamiswe kutwaiwa kwa BBI mwaini wa katano mwaka huu. Koti wa avilu uthingilile kana IBC undu yeina utonyi wa kutoa isia kana kwalanya kula ya mawoni oingi masya kana Musumbe Uhuru Kenyatta ndena utonyi wa navinya onawiva kwambisia na kusukumisya mutalatala wa kwaliula katiba kavindani ka wiki vilani indi mwenendi wa kawaida ni wewe na utonyi usu kati wa itumi inge mbinge. ANC abides by the Court of Appeal ruling. The long-drawn BBI process has been taxing to Kenyans. It has sapped their energy, attention, and time, and tested their patience to no limit. Kenyans, both for and against BBI, being an extremely resilient people, have borne the BBI journey stoically. They deserve kudos for staying sober in adversity. It is due to this peculiar Kenyan character of perseverance that the BBI process did not witness any violent scenes reminiscent of such contentious political undertakings, though there were some ugly provocations in some instances. But now that a judgment has been rendered, we should all unanimously, as a united people, focus on more pressing matters that are crying out for attention. We cannot live a dream forever. At one point, we must wake up to the reality and move on. Following the Court of Appeal upholding the High Court ruling on BBI, therefore, 1. ANC respects the decision of the Court of Appeal to uphold the High Court 1 on the BBI matter. This buttresses our unwavering belief in the rule of law and independence of the judiciary. Mwandiki mutethesia muveani wa ukui na malelu mwandu wa vinyandeti ni wa mukulia munini wa Musumbi Dr. William Ruto kumanda ngwatanio na tongoi angi ayasya kana asembete eweka na uteti wake tiwa kukwatanya andu ma Kenya. Ndeto syake ni sya kwatwa mbau ni seneta wa kaunti ya Masaku Agnes Kavindu oingine wasya akamba tamaile kwiluma kulakwi Stephen Kalonzo wa Musyoka wakavindani kauka Vindu ni wa mukulia governor wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua vamwana minister wa wima wa mwe Anshed Kitiku kuolanga uteti na kwailia muvea wa uiti muno ivindani yu wa corona wende na kuingiva menenea kanandetoi menenea utuini wa Isinga vala ni kangundo ila meuvingwa ovisi wa Kivu wa Isinga sublocation boni mutisia ena Mauvoo. Aini noto ino Isinga va kangundo mwandu wa vinyandeti na ni mwandiki mutethesia muveani wa ukui na malelu no vothesia matambia macha uteti cha UDA na kila kikona nitu na munini wa Musumbe William Ruto. Heshima ni kitu ya maana. Na ni mwikokoke na huyu anasema kila siku hao wanaenda kushikana ati watafute nini president. Yeye anasema hata shikana na mtu. Mundu sio tendo kwata na ndo alangi. Ya, mwa munenga kibila akakwata na nenyu. Party siasa na ni sisi ya Kristo. Kambas are Christians. You cannot make it on your own. Cha kimwe kiyuanda. Let us go on our knees. Let us go on our knees
and pray for our country. And I'm sure if we pray for this country, it is going to be a peaceful 2022. Aiko these oneni wake kwithiwa na omwe wa uteti mwandu wa Vinya ndeti ni wa mukura munini wa Musumbi William Ruto kwithiwa na ngwatanio nthini wa uthukumi vamwe na uteti na kusuvia nthi ya Kenya vamwe na mwene nthi. Unity is important. I just want to urge my boss, my deputy president, not to say he is going to go it alone. Hii dunia hakuna mtu ataweza peke yake. Ashikane na wale wengine, wafanye kazi pamoja, tujenge Kenya ikuwe kitu kimoja, kwa sababu kwa uso wa Mwenyezi Mungu, Mungu hajui Mkalenjin, Mungu hajui Mkamba, Mungu hajui Mkikuyu, Mungu hajui Mkisii. Sisi wote mbele ya Mwenyezi Mungu ni kitu kimoja. Nini wake wikuwa tomba uni seneta wa kaunti ya Masaku mwandu wengine Sikavindu ulawasakana ni vinda amba ya mukamba kwithiwa vamwe na kukwata mba unakwatia matambia ma Stephen Kalonzo wa Musyoka na kuvetana na uteti ula utaona ululuticha mba ya mukamba. Na nashukuru Mungu pia kwa ajili ya handshake, kwa sababu handshake tumesonga kiasi mbele. His Excellency President Uhuru Kenyatta angekuwa na nafasi nzuri ya kufanya kazi kama kungekuwa vita kama ile ilikuwa, si ndio? Na kwa hivyo tusigawanywe na watu. Ama nyinyi mnataka kugawanywa? Tusikilize president, tusikilize Kalonzo. Wote tuko na kiongozi anaitwa Kalonzo Musyoka. Huyo ndio kiongozi wa wapi? Kanako mwonge? Mwinonge? Na yule hawa tumi mumanizi ya uko na koko. Mmozu kumatumi mwinabina wazu kumatumi. Baito mwinabina. Leo watu miende tibaseo. Ikwadla kilatu kwatililite. Na kura sia mukamba izombanwa sikiwe chondoni kimwe cha Kalonzo wa Musyoka. Nikanamo munenge bargaining power ya utumu wa kuuza. Imwewe bila hiyo tutapotea. Okavindani ka useneta wa kaunti ya Masaku ni wa mukulia gavana wa kaunti ya Masaku Alfred Mutua vamwe na minister Muveani wa Witimambe kuivetana na ndeto cia uteti na kuthinikia mwene nthi na kwailanja maundu ma uitiva kaunti ya Masaku. Na haki ya kufanya kazi. Mutua hako na haki ya kuwa supervise, lakini pia nao wako na haki ya kufanya kazi. Na kama CS hafanyi kazi, basi bunge ya kaunti ya Machakos impeach them. Mimi nina uchungu sana na nauliza Governor Mutua na CSS wako, especially wa Minister ya Health, mufanye kazi sasa, acheni kazi zile zingine. Give priority to hospitals and especially for COVID-19. Na hiyo itakuwa mzuri kabisa na watu wetu watapona na watakufa, si ndio? Mimi nataka kusema tushikane mkono na msidanganywe na mtu. Wanajiti watu ukazia zani na kaini mutavyemba itu. Ule mtu atasimama kwa madhabahu kutukanana, huyo msimpe nafasi ya kuongea. Mtu akikuja kuongea auze sera. Na kama hana sera aende nyumbani, si ndio? Asanteni sana, mubarikiwe na tuombee serikali. Ripoti ya Mutongo TV kuma Kangundo kaunti ya Masaku ni Tawamboni Mutesia. Tukwatani ta Kenya na kwekea siama sia uteti. Huu ni uneni wake Father Vincent Mulwa wa Cathedral of Our Lady of Ladders Machakos ula wavikia kuicha itheka ndeto sia ndongoi ila sikwa sia tukwatane ta kamba na wetakana kukwatana tambai imwe kwete ukabila na waniko wandi ya Kenya vala wandekethia ngwatanio ino ithiwe ya kitasiana sia nyinya umwe kitukwate Mauvoo. Tukwatani ta Kenya na kwekea siama sia uteti. Huu ni uneni wake Father Vincent Mulwa wa kanisa munene wa Cathedral of Masaku ula wavea itheka ndeto cia ndongo cia kiuteti ila siende na kuinilila. Tukwatene ta kamba na wetakana kukwatana tambai imwe kwete ukavila na waniko va nthi ya Kenya. Ndaelesekana cha vata muno ni kuveta milulu techo ya siasa na kwithiwa na umwe ta Kristo na ta Kenya ivindani kuonde na kusewa ivyo vya siasa na ateti maende na kuivanga ikundini kivathukanio cia kiuteti. Tuikatiranganwe ni mawasia ma ateti maito, kila mundu ahatie wasia wake wango ni kana tutone kwete umwe ndini wa
ndejito na muno ndeni wa ukamba wito twambia kwaza tukwatane ya kamba tukwatane inzaluo tukwatane yekoyo kuni kutilekangana tukwatane ithionde ta ciana cia Ngai twatie uwo na uwo wisoto nenga uthasio wengi Father Vincent Mulwa ulaniwe ungamie kanisa wa Cathedral va Masaku ni wamenda Kristo kuluma mwikioni na kuweka kwithukisya ndeto ila sikumbwa waniko ndaweta kana kilelo kinene cha ene va Kenya ni kwithiwa na Mauvoo mavinda onthe patu yunene akamba tukwatane ni nena iulua kwa siate akilisto methe mena mwelekeo umwe ni kana ithionde tutone kumana kana twisiana cia Ngai bazingwa nzaluo bazingwa mungiliki bazingwa mukamba bazingwa munande bazingwa mwikuyu ciana cia Ngai ni cia ithe umwe mwikio umwe na etuneze mwe na kuunu ndo akitumichu ngwatanio ni vinya na ingi nguku imeasya vinya nundu wa ngwatanio yasyo. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kumava mwakoni munene wa kanisa wa Cathedral ula wiva katikati wa musie wa Masaku. Enendi kuma sokoni wa Kabati ula wikitui cha uthuiloni wa SUA nimenda serikali ya kaunti ya Kitui vikiena umathinikia Mauvoo wa Kivu ula withitwe umekumbilite kwa ivinda ya saa ekaliasu meweta Mauvoo wa Kivu ta withitwe wimalasimithia kuthi mwendo mwasa kukwata Kivu cha kutumia na kulika ngalama nene kindu kila kitamba ikitie vya sala sio. Mauvoo wa Kivu sokoni wa Kabati ni kitaukwa ekali atandithia mamekawa na nduka ciothe wa ndawa na ile itumia Kivu enende ameiweta yuni wiki ile mateo kwata Kivu kindu kila kimanengete wasio munene ndukuma ya sala yota Kivu Kabati na kwa matuko mengi Kabati kani twazikuza na challenge ya Kivu na challenge mwe la nene ni kwithia kana Kivu kiki ndo acha songea kana ki fresh iko kotete kwithia kikwa muno na ukwithia ta business community ya Kabati ni kokosewa nondo at the moment ila Kivu cha songea cha no kitaza kwa andu mathoko ma biashara ya hoteli na ikitia mundu tosu Kivu cha mono odondo twisi kiyuachi ene ndi mangalikwe ni twisi kana Kivu cha mono kitumika muno onamba kubuangwa ukitazia mundu ebwangwa ni chutilikanga na onito ala tukiteza pesa kwithia kula tuthi ukita kila tuthi uchumia kicha mono kiteza watho mwingi muno no kwithia ithe twithukumana nacho no thukome no getha at the end of the day ni walika wasio kitumi tuna tunga mbeza ciaku na kingi no alikora ito ni sindu ingi. Mauvoo wa Kivu kaunti ya Kitui withitwe wikathite muno vala mwene nthi na ula ni mukuni wa kula wende na kuia serikali mwitana thina mateo kwata usungio undula makuwa mevinyeka ila makuthoa Kivu na kuthi mwendo mwasa. Ni mwana biashara vano Kabati nitha vandene wa pharmacy kutandawa na kati wa kisio kitu kya Kabati nitwithitwa twina thina wa Kivu pyu sana ila Kivu kyathi kenda almost 2 weeks twithitwa twina a lot of challenge na kwitha andu ala mautota bila Kivu ni mothi far distance kuthi kutava Kivu na kwitha mabika vuvu pena a lot of clowns andu ni maingi na kwitha mwalete ona Kivu zaingi no kwikala vu kwitha ndo tona kubikiwa ni kila Kivu ko tukulia ngavana ozelele bwasisi thina situ na wa Kivu yuto nena Kivu ndi kyabika kyasongea twina almost 2 weeks kuma twakwata Kivu ndio mukulaza ni kana ngavana munene waitu watu sisi twese kana twinze Kivu ni kyo thayo na twitena kyo twitona kuendea enende ameweta kaingi ni mekia mathayo mo mwisioni wa kukwatwa ni Mauvoo na ala mumanana kutumia Kivu kithuku nundu amwe mayina ilovia cia kuthoa Kivu kila muthenya yu vena vata wa tongwe kulikirila kwete Kivu kithiu no kana kwelevia sala cio na kumetana na mwisio wa Mauvoo na nitawa Joeli wa maniki niteza Kivu ba akabadi lakini ni cha muno maduko mengi wagwethe la yuna twethukuma na makastoma cha muno mayete kila Kivu cha muno wagwethe ayun wagwethe yani tajekala muno nye ananenda kwa ziu
mangava na mazize theno wa kabati njikasoma wakawa mutaya ndawa ndamba munenga kivuki ya munyu nondo ninge tu manenga kivuki ya treated ni kana mende na koboa yukila nenga kasoma kivuki na munyu kivuki very sure kana ti 100% tiki theu ukwitha tu na ndauti yose inge mawakata ame kasoma binge senda kunywa ndawa bu teme akivuki hivyo yose kasoma ni wa withdraw kwa na tatu mupata kivuki athie ndilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo Musaisia livotisu ya Onesmus niyo kutunenga kwa saivuso yambe ya kwamba ukwata udhumu ekichukwate utandivya Mauvoo maende maalukete na iwinda na nzeve. Kwi Mauvoo alama itawe ni mawithululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa sivitali. Kweli kwi wau wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kesese kyo kufikia bonde vala oi nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavividie mago matena nzika matema kwekea kaliko imwe na madhiane nesa ni andiki na somi Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika uvana wo tumeka kona nyakanako kuna oniti kwitikile vakuve na sivitali na kundukula kukilitie Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nina udhocha musaisia tuende na Vilingi wa Mauvoo. Munini wa gavana kauntini ya Masaku Engineer Francis Maliti nowetie taundua vata serikali kwa lanya muvango mwailu wa kunenga amuika mavundisio mako manenga utuika ulawa ilite kumateria kwa ilia uniwo na kuivetangana na mutuo wa kutumika ni ateti kuendesya mawendimo maki uteti. Kenya tinola munene tina uo ni youth unemployment. Na serikali yoonde inisaidwa ina policy framework kana sera za utethe ya mayouth with matona kuisukulu makakwata skills matona utumia
kwa kuthukuma kiwia kana kuthukuma kibiashara serikali isu itho itethecia muno nundu thinola munene tinaguo ba Kenya na twa leo sisi ya thinosu ukatutwa bandu bathuku nubo wa mayuthia tumaekete mamina university o angi maminite form 4 na angi maminite class 8 ukethia tumaleketie ukethia mayundu meka na metha metele politicians nikenda kulelu mamanenge tupesa na no matumia wani ana siasa taguns nundu maina mbesa cia uya mamandite mwana siasa oka manenga silingi maana 5 na ameenda mukabalanie umbano wa mwana siasa onge maenda faithfully nundu usune watu ekawea kwa nikenda tumine kindu cha muthembosu ithieta kaunti ya Masaku ni twende na kwisilia onaitu undu tutona kuendea undu twende na kusupport more youths na toka ba kwebundisia temane na omeru nundu ithi no twende ni cha umeka na twa combine kila tika na kila tusoma ba meru ninisekana kwisilo utongo iwa governor Mutua nituthi kwithwa na mayuthi maingi ma Masaku mena vina meukuna biashara mautwika mabundi no ithia mathukumane meukwata mbesa. Mwaine kivila wa ngwatanio ya kepcha uvongeni wa kibwezi ya umiloni wasua ni wakulia alimu mavikie na utonya nzanzo ya waua corona ni kana kusia kunyaikwa kwa wausu maskulu ni uni kuatiania na walanyo wa muvea wa wima wamwe kwisila kwa silikali kana alimu onde na dhukumi mama skulu ni mailite utonwa nzanzo isu. Ningependa kuungana na serikali kupitia Wizara ya Afya na kupitia Wizara ya Elimu kwamba tunafaa tujikinge na ugonjwa wa COVID-19 hasa kwa mashule zetu. La muhimu ni kwamba kulingana na serikali na kulingana na mimi pia, kila mwalimu pia kila mfanyikazi wa shule anafaa aende apatiwe hiyo shindano, kwa sababu hiyo ndio itahakikisha kwamba mashule zetu siko sawa sawa. Tunajua kwamba watoto kwa sababu wako chini ya miaka 18 tunajua hao kwamba immunity yao iko juu kidogo, lakini sisi walimu na sisi wafanyikazi ni lazima, na mimi ni ombi langu kila mtu achukue kama jukumu lake, hata si mambo na kuambiwa na serikali, kama jukumu lake aende achukue hiyo kinga, na hiyo kinga ndio itasaidia hata serikali kufungua uchumi wetu. Musiaisia nitungia muvea mwana nundu kutambanya na kwa kuvikia na kumanithua ni chao cha kitika muthenani wa umundi masito mako nita wa Veronica Siombua ndi kuendea usesia museo wa ilungila cia tiala tukomane saa 2:30 cia vikasi au yonde ni wa kilungu cha Thambalala tiwa Inesa.